ole in zawain che beve kule voin hinis October ni som basari sang ni som ni pali ni lai tho tran ania zorom tana chanchin duam lo tak atlinga i Assam Rifle ten state khat minister ave mu mai kha check tu min an lo ti dinga anti din chan eng man tha chuang si lawa eng wanga ti boy tangot ngen ni ti lai hi ya zo na lian tak mai ya chulai chu hei kan unau opposition lam kan unau te point em changa lo la ve in group rang WhatsApp group rang po an post mu tu ro ma eng po chu ni se eng f bilama an post an hi kan share lok nge post rang oma chu chan kan enge ti kha kan han share lok don ni ya Unfortunately, say can off lock on it. And the option, I love calls it a boy clock. Assam Rifles, le Minister in car in Mutiam Lo Teng, Chief Minister in roll, then Tiahi, GCM here in roll na till Oma. Zalan October is on Pasari Sang, he has some Nipatum, Voinkan National Highway 54, Zokusang. An nuôi công dấu sang nuôi công bùi sẽ mà bọc lại tùy riêng cara Power Minister Roading lên motor chu Assam Rifles ten second tuma Minister hi lung ngoi lo le ni in thudon ya Chief Minister in angen nuwa check gate hi achu asan an tien ye lung oi lo thak vi win langa achan chu sipai te hi in an ti din hin lo tum ngor ni in alang tlata hi enga tinge state khat minister ve me hati nga hi an lo ti mai ang chi te chu hi ke chu mak katia chu wang chuan in i hei chu ale lam takangai to chuan mizo mi puite than tlin mi puiten du to kan thlan tlin ni wangin khang kan thlan tlin te kan hetiang boy na hin to ka mizo mi puite min za lo le ni Assam Rifle hian chuting ang zong chung karil ro oma hi chu kan han sebe duwa ai in za lo thak tak se ni chon chi result teng nge Roading le hian nimin kan Champai district chunga department and coal power and electricity le commerce and industries nuaya ma train katatlo tholeni khan vankal solar park in kolphetha tamazok thar chodan tur en pui tugin khan Champai changa roin hedin mundom lo taki tlengta ani atiani ni hei kan poi Roading le na hian ama department chan PNE te CNI te khamin nuaya i zora min ma kan son theina turatan thei top chu in khop na chungin tiang hol chung te ni akal ni chung te ngai to chuan helaya te pa top chu in state pum puitan kan lo power lama kan lo chak jok theinan te tiang tak hian ma an la ani laya tianga za pa lo tak moya Assam Rifle ten tianga lo ti ding top mai hi chu enge chan tian zo la in an tha chuang lo ani tak takin chu ania an tha chuang lo wa kan pu te thu pe kani te an ti mai moya chu tiang te chu thilom dan ania tin thu don danin nimina turial kong Assam Rifles duty te hian barricade baka li theira atana poi thei man ruwa an tho chu puya minister in barricade baka ti nani hi barricade baka li theira atana poi thei man ruwa an tho chu puya minister in apal tang don hian heng man ruwa te hi an lo manga mi an pun khom nuwa an man ruwa te hi chu an sa senga ma se minister hian checking an chan asiat ma chu kaltanga tumlo tu asoi nuwa chief minister ngen angin CM Bangla apan zuita ani ka kha anita ania ni e tianghen barricade te le li theira atana poi thei an ra chuna ke puncture vek thei
chu tiang chi te chu hei an lo mang hian ania eng tiang taka enge tinge Assam Rifle ho hian Minister Puel Roding Lina tiding tur hian an lo va serious ve enge chan a chan engma om chuang si lo hei PNE Minister Puel Roding Lina pon a chan ka riat adu ni an ti din chan riat kha du tata amai rol chu chumi riat ma chu kal po atum lo vetlat vengat ani pa ve khop mai hi chu amai rol chu Chief Minister arol in rota thenan kala siam bangla apan zuitani a chiar zelang por minister hi abiela fanna kol bem lama po tun lai kan samrai full slam hian check tumin an lo tiding to hemi chumpo hian borok chu an lo nei hat mana hemi chuma an hole lam hi Assam Rifles lam hian lo ti din lian tuma ma se hemi chumi chuan an tan tlang nin thudon ani tiani ni he tiang hianin an sayang hian ngopa changa an chukha kha ngopa daya pilot shruin an kala chiti chung chuan an lo phara an ding du lo ve gang ngat to ni tin tuna an boina po hi an ding lova ma se achaka an motor ma taka sipai ding kata chuan tan lui chuan suchor ngai ang khop khan sipai hi an omani hi an serious le ani kan hemi PNE Minister hi tiding tur hian enga tinge tiang taka an lo serious a chan lewang om chung si lo se chung si lo tin ama PNE Minister nge pon a chan lewang riat tumin thei to pa chua ama ro chu se thei bik chung lo ani chu tiang chuan ya tin chumi chaka chuan in nge ni hemi chaka in kong block nan barrel an lo tar shim ni te in riata boka chu tiang chu tilom dana nia tiang hi chu state cut CM kati state cut minister meu an ni ve a hi heti anga zapalo tak maya thil an lo ti te hi chu PNE minister chau hi mol polo Mizoram mi pui jong hi kan mol po ni nalang tatani chulai chu kan NTM appointment khria kan umna opposition lam te po hi kan NTM appointment khalai jok kha hi party mol po na angin lo ngai du su Mizoram pum nangmani telba kamul po na ani wangin film takatil kan ngai tu appointment khria chuwang chuan hetiang chu thleng le to lo se ti kha adum hleni ti kha kan soi velo kan ye ola in zapai in min ngai kha sak tu te jong chunga lom tu koran soi ni ek lo me